ɗi hiɗen anndi haari mama men ɓe nodday bolle, ɓe gollida e bolle moƴƴi. Jooni non haa ko islam no gereji sabu islam wano Fuuta Jallo waɗiri ni, ɓe anndi ke anndi wano nde ɓen mama men ɓe ko wano yette sowɓe ɓen na hiɓe jogodi en boddi bolle ko ɓeynata vipère kon ɓena soore e ɗeno bolle kamɓe ɓe wartade. Minen kadi Fuuta Jallo no woodi bolle ɗe min warta en fait. Fayda leƴƴi fulɓe fof hino mari woɗaɗi wonande bolle ɗe, mi faami. Par ce que haɗa ɓe nodday kulle ɗen ɓe nodday laareji ɗi, c'est à dire divinité ji men ɗi deyiɗi koye bolle ɗen ɓe noddaynoɗi haɗa wuurida e bolle ɗe, mi faami. Joni noon ɓe ari ɓen islam o ɗum koko harmi koko boni, on faami. Maintenant ndaare ɗo o surat ɗo ko suratu namle, on faami. Suratu namle han ko Allah wi ɗo kon ɓeyde Allah no wi ɗo wais gala bon wais gala Musa li ahli ni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin wa aw atikum bi shihabin kabasin la'allakum tasalun. Bon ɗum ɗo c'est pas très ina ɗo intéressant o indi o tumade Musa yiwno goɗɗum en tout cas o yiite ko ɓenta o yiite nokku goo o yi ko nantanimo yiite on no yaha mi aɗana o feɗɗere mi aɗana o yiite ma ɗum information o falamma jaaha tuma o ɓattoyi andi ka ɓenta ka annabi Musa arno ka lekki on no ke huɓɓudekin dulbudekin taki sumata o falamma jaaha nudiya an burika man finnare o man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Joni noon ɓayde o ari o nodda o faami o nani hito nder ton noyinna bon barki woni e konko woni ka nder yiite ko woni ko taari ɗon kon quoi en fait et puis voilà subhanallahi rabbil alamin ay yetti Allah quoi. Joni noon ɓe arɗo ɓe ni ya Musa an yo Musa innahu anallahu al azizul hakim, ko min Allah al aziz al hakim, c'est-à-dire ko Allah no yetademo ko mi wonmi yodudema o faami. O inni ɗo walgi asaka bugo tuggorduma no ko lekkun andi normalement ɗo ko sawru gaynako onni o asaka ɗo ko sawru gaynakoɓe sawru ni na tuggordu en fait ko sawru gaynakoɓe normalement kono andi ka annasara ɓe mbawi ƴettiti tarika on jantongol ɓe wattingol wasi tawi ko tuggordu mawɗu ni wala ballo kono en fait ko sawru gaynako par ce que gaydi annabi Musa gaynakoji no ko aynowo nayyi faami. Wo falamma raha tahtazzu ka annaha janu walla mudbiran walam yuaqib. Andi ɓayti o ɓaydi fuɗɗike buusude leydi sawru o liɓi ka leydi fuɗɗike memminade o wasi ko jaan ɓeni wo boddi ɓe firri ɗum boddi jaanu no ɓeni woko o boddi wo o huli o fala lawade ara o yittutaki tum Allah inni mo ya Musa ma en tout cas ko wolan yewdi makko ko yewti mo inni mo ya Musa yo Musa ita hulu inni la yakhafu ladayya al mursalun wo yimɓe nula ɓen hulata e bindi an e tawde an o faami e bindi an ko présence. Joni ɗum ɗo ko honɗum ɗo holli haɗe ɗo taw ko hombo woni on présence ɗon en fait ko boddini ɗo ina Allah yewtu atorungo wona wolde fimu par ce que ari annabi Musa hulali fiyono koko huli kon ko sawru ndo bugi wonti boddini ko nduɗo ƴeñƴini ko noon fuɗɗi hulde o doga ko ɗum ɗon won mo yetade c'est-à-dire que ɗum ɗon ko présence Allah on ndin boddi ko woni présence Allah on c'est-à-dire que ta hulu boddini mais hina fiidema ko won mo yewde Allah no yetade mo a hana hulde simi ɓattike ma en fait ka binde an kanko no Allah ko honɗum on to masi ɗum ko boddini en fait mais ala so sibude c'est-à-dire que ɓe en fait ɓe waldi en diina kam ɓe harminani piiji ɓe jiɓiti affaire on ɓe watti en culture on haram
faami alors que culture man ko islam en fait ko ɗum min enen moɗo wonde julɓe ko woni vrai islam ko ɗon jiiɓita en fait mais so faami a yerna ɗo ko woli ko en fait ko bonni ɓayto boy kendi allah no feeñude e boddi ɗin en fait faami joni noon o ƴeeñi allah ni mono jani ko boddi won moyda vrai de vrai eta hulu sila ɓattike aɗo ɗoni wonde aye kame wono karama ko mawɓe ni ɓatto paygo ko hula tum mawɓe ginnayi tan hulande taw doga faami aw ko boddi ɗi joni no yilti ɗon kadi andi wono enen wona boddi woɗari men ɗi waɗo ene mi anda ko homɓe ko ɓenta ko le couleuvre boddinteɗi couleuvre woni woɗari fulɓe maintenant on couleuvre ɗon hino mari noneji bus en fait no jiiɓiɗi seeɗa mais ene dal animal ko ɓenta totémique ka porte ko bolle ɗe maintenant se feƴƴi ɗon honɗum allah ɓeni o janum ɗo andi so ƴetti jinna e jan e aljanna ɗum ɗo fof ɗanni ko ɗaɗol gotol ko jannu sadi ka ara ɓuure hande o jan ɗo ɗum ɗo wonde ɓennayi ko demon ko jinna mais ɗo ɓe firri boddi ka est ce que ɗo men ko boddi ɓe firri ay sa bonande ta mbol ɗo ko moli on voilà ayi ɗo hay ɗo ko serpent ɓenni kono andi o jan ɗo normalement ɓennayi ko demon ko jinna eyi joni donc en fait comme falawde ɗo c'est à dire que laareji ɗi andi ko laareji en fait par ce que ede laareji men ɗi fof ko mbaadi bolle ardata en fait ciamaba ko boddi e ɗuma honɗum kadi koko ɓenta Kumba Sara e ɗuma laareji ɗi fulɓe noddano fof ɗi arda koɓe mbaadi mboti ɗi arayno faami ko ɗum hari ka fulɓe hotta ton haray ka hoggo ni no woodi nokkelum ko anda boddi no hoɗi ɗon ɗi accite ɗon ɗi wartake e puis hari enen ɗe mari toujours bolle ɗe warta ɗe mari bolle ɗe warta si boddi kadi hawrama hay ka maya ƴettete surɗe ko ɗum woni waane nde faami et puis andi wano couleuvre on yo ɗum couleuvre ni innama animal totémique de fulɓe ɓen kulla couleuvre noir e ko gorondi innete couleuvre boddintedi couleuvre ni e pular ko gorondi noon ça veut dire ko fuɗɗon nden ko go'ore nden boddi ɓurdi wonde ka leydi ɗe bolle ɗe yiya ton inde hiɗe woodi kamen en fait ɗe bolle ɗo andi waɗe la plupart ta yimɓe sikkay ko inde si en fait ɗe woodi kamen donc ɗo ndenne o jan ça veut dire que ko jinnaro en fait koyte jinna ko en fait ko laareedi en fait donc allah ko ɗon feeñiri en fait laareedi en forme de boddi faami joni noon ɗum laareni innimo hita hulu ko hana nulaɗo hulata binde en en fait si hanalan hulude te ko ɗum woni ka initiation fulɓe ɓen c'est à dire que fulɓe ɓen hari si tawi a wonay ko ɓen ta ko initié c'est à dire que helli faya gar tigi tigiri a yahay ka burure a fotta e boddi ko ɗum woni initiation kumen on a fotta e boddi mais naya hulu ko ɗum hari fulɓe buusi hulata boddi en fait mawɓe araɓe mawɓe tigi tigiri sa lande ko sorraɓe mbawa toon ɓe hulata boddi si ɓe hawri e boddi haray wonde ko ɓe ƴettitirndi was tawi ko voilà ko naɓidal maɓɓe ko en fait mais o wi wonde aya ɗo tum hono ɓe manipulir yeyi tappono tigi janggito ɗo ndaaro en fait ko immorde boddini ko bonni ari bonni innimo ta hulan en fait ayere wotere no ɓe jiiɓitir ɗum andino mawɓeɓe ko ɗo jokka e noon par ce que waɗa ene Fouta Diallo ene par ce que wano mina toujours har feere Diallo ko haala pular ko ene woni Diallo ko fulɓe woni Diallo ke tigiri mais ene bolle soppata e normalement vrai iwdi Fouta tigiri boddi bolle bu seppata en par ce que ɗe woni ɗe ñawdal ɓenne ñawdal ko eɗe mari ɗen fiɓanɗe ɗen kulle quoi mais bon fi sumaye on méditation voilà ko chapitre 25 27 surat Naml voilà